Hiji ni Weru TV. Ni tariki 9 mweri wa gatano mwaka wa 2020 nkugwata ogeni methani ya Nteto Thaa Imwe mbitagwa Christine Wanjeru na mbitikenura ina weekendi imbega mamunaniria wetu mathithio utuko umuthi ni Purity Richard indi mbere kiri Nteto itukubanganiritie mekarika mairi ma mitino gutiga antu mathatu makwite embu na chuka. Gavana wa Machakos Alfred Mutua na kiama kiao kia maendeleo chap kuthama Azimio na kuthungira Kenya Kwanza. Mwathikirira wa Munya mutia kuga Munya akurukirwe tene muno gutuika munini wa rais wa Raila. Ari mubunge wa Nithipete Kimiriti kumeneria mubunge wa Chukegamba Ng'ombe akiuga na kumutumira kuringa kampeni ciawe. Tukemberia mtu muna kuite obao nyume mutino wa barabara kumira nteresi ya njuri barabara ni ya Meru kuthi Nairobi mutino uyu wikarekete nyume ya ngari ya mira muthembo wa pick-up kuringa bikibiki na kuraga urora kamatetwe na ni bikibiki bau na gutiga muruguti wa bikibiki ino na ndingangu Samuel Gaishima katwamberie na Nteto ino cia kieba. Mutino uragumirite Thaa 8 cia muthenya wa imunthi ntere cia njuri barabarani nene ya kuma Meru kuthi Nairobi ura utigite muntu mwe akwite na gungi kugurarwa buthuku. Enkari no ya ukamatamira muthemba wa pick-up na bikibiki era kuri na muthithia na abiria umwe cionthe irumite rutere rwa chuka ara kuringana na barabara ibonerete mutino ju. Nkari no ya mira iringire bikibiki ino igikira barabara ithungira bwanjuri ara mukuru umwe wa miaka ta 80 ateto toro bwake wagu umwe unika kuguru unongea unakuguru lakini agukua unongea gukua na golo kule gutue kubandu bo ngari ya mirani racite ospint ice bono ntunenjira gutonyera tiuga kibikibira na makocha nonduge gutonya nera gatagate na ni bagutonyera bo muthithio jo wa bikibiki ora atweketwe kuguru na ugithitwe kwegwa utungata cibitari ya rufaa ya Chuka ara mwiri wa mututigi kinyagu ugithitwe kugaigwa ndeni ya mochari ya cibitari wainu ende atomeri barabara ino barioria thirikari kuraithiria kibaragata gya kuma kiracha mwanka kangoro kira bakuga ikigitwe kiri na mitino emingi wakagita gakubi bana ni bakwireta muntunge baranze bara bakwireta muntunge bana ni bakwireta
bakwira mbiti barane barakwira mate aba kukwira basonero bara bakwira mutakerenga ya nduthi ese at least ekele mbambu ngaite itigwesina overspeeding ntona siana chuma sukuru na igakiraniria siete bwaka bakeni ikiraniria ngome ngaitanya merenge ikigwa kesi tetokana atimenya igaje kabetwe tiwe kana gatiwe kana speed tengali netukwenda bantu babeto njuri twisirirwe nonto barabara no kuma thuci kuthie nginya Kangolo gutina mpambu alafu nitukwenda kibao gya kuonania baina ciana ikiranagiria rere ithite cukuru kirakona kibwae kenda anangaria kinya boy gasiro down in case ciana ni ciumite cukuru nkuruki ibakoria thirikari iraithirie nkari cia miraa itige ukurukagira nterino na rwiro runene rurarwikagira uturo bwago ugwatini bonene mwatwikirira ngari cia ukwanto speeding governor cia cia miraa mutatwikirira leo ngari cia miraa nacio ni ciecirirwe nonto ni kuthiria antu muno na barabara eno nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geishma Kagitanio ka mutino ungi ni wekarekete nterecia Embu na gutiga antu mairi makwite nyuma ya ngari ya muthemba wa Probox gutamwerekera na kuborokera muburoni wa Rupangazi mutino uyu merete ndarashani ya mwiri ya gicugoni bubunge kia Manyata ntuko inini nyuma ya ngari ingi kugwa muburoni o uyu ritamwanikyo muchiri na Nteto eno Andu airi ni matete mioyo yao vuva ya ngari muthemba wa Probox kugwa runjiri rwa Ruvinga sindarasari ya mwiria yumete mwena wa Manyata ithiete mwena wa Kathangarire. Ngari ino iria irakuite mitungi ya njovi muthemba wa keg iragwatire mutino uyu mathaa thaa imwe cia utuku na varia mutumia umwe wa aria maraikuo aravonokirwe na gutengerwa thibitari ya Embu level 5. Umwe wa aria airi marakuire nake ari mochari ya thibitari ino no ati mwiri wa ucio wingi no urathi na mbere gucaranwa naguo runjiri ruru. Ino ni kulingana na County Commissioner wa County ya Embu niwe Edison Nyale. Nimepokea habari hii kwa uchungu kutoka kwa chairman wa bodaboda wa Kathangariri. Nilipigia simu kwamba kuna gari Probox ambayo ilikuwa inatoka kibiashara na imeanguka kwa mto na watu hawajafika kwa wengi, hivyo basi tukaweza kusanyana, tukaweza kumobilize county security team pamoja na sub county security team iweze kutangulia, na hata hivyo pia tukamobilize ambulance pamoja na rescue truck. Rescue truck ilikuwa ndogo, lakini wananchi ambao wamejitokeza waliweza kuingia na kuweza kuokoa ule mwili na mwingine haujapatikana. Na varia ekari amwe na uyu maratani undu wa uria ndarasa ino injeke na tindiri na cuma cia mwena cia kurigiriria ngari gutonya runjiri ruru. Na varia Nyale areririra ekari aya ati ni ugukorwa akirumiriria na gutigira ati ndarasa ino ni athondekwa uria kwagirire na haraka wa uria kwavotekeka. Ndarasa yatigirwo injeke gukira size ya barabara koguo ngari tireganira bwana bonda wanandu mathiete na maguru kwanja ciana cia cukuru andice iringaga ate ava ikithie cukuru baina thina ndarasa ni njeke ni mauga matuthondekere arame na ikirwo rami. Daraja lenyewe si nzuri na ni kwa sababu pengine barabara ambayo ilikuwa imetengenezwa ilikuwa imekamilika na hapa pakaweza kuachwa kwa muda. Nitaweza kuchukua jukumu sasa kuuliza wanaotengeneza barabara hii ambao ni kera. Taweza kuuliza kwa nini barabara iliweza kuacha hii bridge na imekuwa ni bridge ambayo inaweza kupoteza maisha wananchi, si leo peke yake, ni siku 2-3 pia huwa inaleta madhara kama hayo. Ni urarikiria kuvoya atumiri onthe a barabara ino gukorwa mari metho makiria niguo kwithema na mutino ta uyu. Wananchi naomba kwamba fika mahali kama hapa tuwe uangalifu, tupunguze hata pia mwendo ambao tuko nao tunapovuka daraja hili. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Nteto ni shinge gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua na kiama kiawe kia maendeleo chap na dhamite kuma ngwataniro ni ya Azimio la Umoja One Kenya Party na kubongira kire ngwataniro ya Kenya Kwanza itongoretwe ni munini wa Rais William Ruto. Akiaria Mutua augite ngwataniro ya Azimio itimekirite Weru ni mauntu ni mamengi onanyumia gwekanira kirore kia ngwataniro Weru ni kagitani oka kiama kia gavana wa Kilifi Amason Kingi kinyagikyo ni kidhamite Azimio na kutonya kire Kenya Kwanza. Gavana wa Machakos Alfred Mutua na dhamite kuma ngwataniro ni ya Azimio la Umoja itongoretwe ni Raila Odinga na kuthungira Kenya Kwanza ngwataniro iria munini wa Rais William Ruto atongoretie. Maendeleo Chap is one of the founding parties of Azimio. We entered into the Azimio wagon committed to principles of fairness and transparency and inclusivity. Our party is a party on an upward trajectory. We as a party feel that the survival of the party and especially the ability of all Maendeleo Chap aspirants to exercise their democratic right to vote is paramount. To this end, we have decided to break our ties with Azimio la Umoja One Kenya Alliance Party. Azimio have violated the letter and spirit of the agreement we went into. Therefore, we are convinced and I am convinced that the best team to transform Kenya is Kenya Kwanza, and the best leader to free us from the yoke of poverty is one Dr. William Ruto. Akiaria Mutua na ugite madhamite Azimio nontu itina Weru matikubewa tuanya kiri mibango ya gisiasa na matikumenya tuanya tuao ni turi kuthuba wa kithurano kia mweri wa kanana. As a party, we have also been excluded from Azimio lineups, campaign programs and funding. As a party, we have also not been shown or even allowed to discuss what our roles will be after the elections. This lack of clarity, plus the sidelining, has sent a very important message to us. Akufukuzae hakwambii toka. It is quite unfortunate, but Azimio has become a club of a few, with the rest of us standing outside peering through the window as a few club members strategize and feast together. Nkuruki na ugite kiama kiawe kia maendeleo Chap gikathi ikiringagira ndebe William Ruto nikenda atwika rais wa gatano kiri kithurano kinene kigicite. I know what this country needs and what will be best for Kenya, and that is the embodiment of one, His Excellency Dr. William Ruto, who by the grace of God and the votes of the people of Kenya will be the next president of Kenya. I will, with my party, transverse Kenya to campaign for him so that we can put Kenya back on the railway tracks it was on after independence. Ruto, as I've always said, regardless of what people say, is a good man. And I believe that he will change this country so that it does not matter who your father is, who your mother is, which tribe you come from, or where you are born. Mwathikirira wa Peter Munya James Mutia na areretie kuthurwo kwa Munya ta munini wa Raila baria augite mani monto mathirire Mutia na augite Munya nethiritwe ari muruti wira wina igweta ona kwithirwa agikathwo ni Rais Uhuru Kenyatta na kuguti na nkanja yawe kuthurwa ta munini wa Raila nongerete to mwanka Munya angebuta wira nikenda twika munini wa Rais namo akarima kuma igembe makiwaga kethirwa te Munya mategwa tambaru Azimio na makathamira Kenya Kwanza. Kithurano kinene nthiguruni ya Kenya mwankana ndi gitigerie mieri iri yaki na ntuku inka yiguru ruteto ruria rukwarirwo ni baba ingi na rwagitie toro arwiri bagiti kia uraisi umwe ari mutongeria wa ngwataniro ya Azimio tawe Raila Odinga na wa Kenya Kwanza William Samoei Ruto ni no umwe akorota tamunini wawe Azimio kuorota komunini na kugukethura kuri na uge bunene bwa siasa cia omwe wao ngerekano kirira Raila Odinga uria ni baba ingi bakomereria mata gutwika munini wawe mwathikirira wa minister Peter Gatira Munya tawe James Mutia na regene na ngutu iri gutamba ati Munya atikiri baria bende kithiritwe gwana tekia deputy president ni right honorable Raila Amolo Odinga wena President Uhuru Kenyatta
tingatheti ikueyana na timindi ikueyana bo mando ya ndege ngatheti na ya kwanda ke media kwanda kura anto betu ba yuke ya uma hoteli sira wethua mutiaritariria ati Rais Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga ni babangire thirikari otene na munya gwikirwo ithabune ciegie mutongeri wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka Raila atienda ikwiringa nthika iri Raila ibare Kalonzo Musyoka na bachindwa batemeo ochoke tiketi ya ringi kama achokire combination ya bachindirwe nere mono mutethia kutha i combination yo mutethia Raila achindete ki na nyeto chwa muntu ne nyinya o campaign na muntu umbe to chine dene Kenya na muntu umbe kulitangui ro itete ngune ne Kenya konekana to ungi ipita munya na inya Kalonzo bakia ke nyuma ke Azimio na babange bayire yoro Azimio ne twireo na ne are kubangwa ko muntu amba ko yarukire mando yathirie kwa thiatia yathirie kubangwa mando yabangura kitambo Peter Kenneth nawe atingana na munya kinyaba kwa nakatuko compare munya na Peter Kenneth is an insult otemeo compare muntu wale MP tamu Imwe na muntu wale MP miaka 10 munya ari governor achoka achama ni mangavana ndene Kenya munya kwa minister na residence minister uko lengo cha munya kuo compare waziri munya na Peter Kenneth. It's not fair. Martha Karua na bau bangi no Thaa anto bichi Karua mutongeria to mwa heshima lakini anu bichi wempoi inyecha ku resign no anangero yatinya ntu wayo ngoya kwa bisho ka resign akumetene mantu yothi ya kolelu ati na kiria kiriona ndi ni rwena rungirwa kirima gia kirimara tabo agikuyu bagwate munya mbaru ari mumiru bato Mount Kenya West tutoro baikya ngui tutoro ba support tha chonere bakwendete milioni yeto Imwe yeto mabachinda kuna bo baibo to kuwa ibachoke mukono totemeo toro ba support batwe na bo tira kinya batu support Weru siasa nacio ciri cia gutarirwo ithabu na rĩo nĩ rĩa namba yani nĩ baiko baingi kindurijo agikuyu ni bo baingi aria bari na ringi kura nkuruki ya milioni 5 kuguanithenwe na Meru baria bari na milioni 1 na una kuntai ikagwato kethura Raila athura munya ari mu Meru agikuyu bakaigana we kana noka agata migwi na nchoro gutejaniria mbao wa mwena randa batu tuturo supporta kuma itara Kenyatta na eko riumete ndefte nyingi na tuturuwa atire ndene Meru itu support neko officially kinya president wengo na mu advice rara mura karombe tikia ngavana na utumba gura muntu ari karombe tikia ngavana usoko mwika urengi mura karombe atie we tikira nda so kya kuthira na erura tirombe tikia ngavana na ruari turitwirigirite ethira deputy president na ile romba retu nikuthira kya kuthira atia deputy president Meru county Azimio ikethira na thina muno akethwa atithurwa tafadhali tuomba kulusibone na muno. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Tukithina mbere kiri o kithurano muruiri na thungagira ciamani ni kenda gukiria bendera ya kiama kiri gitikiria agucua na kethirwa aricua giti kimwe mari engi rutere rumwe no mwanka athungire mucujo ni kenda abewa tigiti ya kiama na mangi matithungagira ciamani macuaga iti mari antu kiumbe kiri rugano rwa mwanya mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kare na gutubira ikinya rugendo ni rwa arweri kiumbe meterete kamiti ya ithurano na mibaka ikira marito maongathitini ya thirikari ni kenda mambiriria gucania irore ire kametikirie macua ite iria makwenda nyuma ya rwirite mwanya bamwe bao kwaga tigiti cia biama biria bendete kurungamana bio ni basitire biamene biu na kurungama tatongeria biumbe na bethira bagikia ndwano ciao na baruga kuga batikiamene kinya kiriko kiri kiama ya IBC na nandi tukiaranire na thuranira sare curo kuria giti gio seneta ja Meru ta mutongeria kiumbe na ugite rugendo roro kuga bena uma bakethro barinde bene rutathira na kiria thai beterete ni rwangi rwa IBC wikira marito ja wikire ngazeti ya thirikari rugendo rutathira ni untu gintu kiria twa receiverwe ni baruga ya rwano kuma KRPP na baruga ya kuonania mtu ari independent candidate otikia mene kiri na twaikia se intobiria kiri IBC ya receive so kisheria
tuko 14 which means chire lapse kuma ntariki 22 ntariki ijere chia Mei mwanka ntariki 13 irio tuko 14 chumba kuthigi expire IBC ne bati kuthuro ekithithia gazettement ya ntubara bonde bakurunga maitebia MCA mwanka president bari independent candidates o amwe na symbols tiao. So aspirants babati kuthuro bagitegera na bagietera gazettement yethithua kenda wethiro tiratonya gitora kurete ke gazettement umenyoro komba kuthinga timbi ya tumire withiro te gazetted na bari kietagaria riu na ndibe na kibaruga kingia kuthurania saini kiria kadi wa mona kopeshi ibande biao na DMC akwirigirwa kuthurania saini 500 mubunge ngiri imwe ngavana 500 kuma kirigicigo mbunge kionde county neu mubunge wa Ekuru ngiri imwe na seneta ngiri ijiri kuthono uro kurunga magite kia governor na senator na women rep abati kurayas na county returning officer akamenya ntuko ira abati gwita kenda nenkerwa official form cha kuthurania signature amwe na photocopy cha ibande MCAs na MPs na boba bati gwita ke returning officers by their respective constituency offices. Tariki 22 mwezi Juju ni rarwiri baba byumbe berigiri gucokia maratasi jao kirirwa ngirwa IBC kiria kingi bati kwithira muntu erigirite ni ria twitaga pre-nomination nayo igwitwa returning officer kenda bo sai tomba kwitha tugisaina gintu kiria gitagwa code of conduct na tunenkerwa nomination papers iria muntu agacho ichina requirements cia igitarira muntu agaikia nomination papers ciawe kira muntu abati kuthura akiujuriria nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rito ni Mutugi Kare Katono kia banini utikathino akone ngucoka na Nteto nkuruki Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Eza tukuthiri mobatu ja kujonthe shopping aja Sayen supermarket na Arua. Twina deals cia mwanya na cia kugukenia kagite negaka na ite kuinyirie mukojo waku. Itwe supermarket iretongerete Meru na ntura ire akwi. Aja Sayen ukona interview quality ya goro na biti na goro jaite na metha cia gutumira nja no bici interview stima interview kuruga ngucie kuma take na nthegoro ingi into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia bakery ya migate na cakes butchery na binge kathumba. Twina parking ino karia na enene ya Ntobonthe. Turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Nchere Meru na Nkobo turi mukana jwa Family Bank. Araniria natu na Arua gukurukira 0114 697 050. Want to keep your whole family entertained? StarTime's got you. Catch up with popular local drama Kupatana, rich football action on Bundesliga, La Liga, and Man U TV. Adventure for the kids on Toonami, ST Kids and Nickelodeon, as well as nail-biting novellas on Brothers Season 2. Movies, documentaries, latest local and international news updates. For this and more, simply renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet aerial decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite. StarTime. Vipindi bomba kwa familia nzima.
Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonde. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotu lingire dhimugo kurukira namba 0714 366 766. Yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking na rano weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire mpesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi mainge kumenya manto nkoroki arandire natu gukurukira info@yetusako.co.ke kana turingira thimo gukurukira 0111 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Bwana asifiwe. Full support ya 2022 thirikari kenera kebui na neritete ngwe and I'm happy from your confession buruambo au isienji kila kitu tutecho atongeria nonto babingi baritira ntongwe na batetheka Oringi nkogwate ogeni tukithina mbere uria wari mubunge wa Nithi Pete Kimiriti na amenerete mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene akiuga na gutumira kumutumira kwiringira ndebe Miriti yaugite miario iria Munene arutire weekend ndiru ataka mugwa tambaru na kumubira kire mutongoria wa Kenya Kwanza William Ruto nishia urongo kagitane okau netterete. Minister wa Urimi Peter Munya akiuga ati Munya atathungira kire ubeshani wa tigiti cia Jubilee Samuel Gaishima na Nteto nkuruki.
Irwaria rura mubunge wa ichigo ya chuka gamba ng'ombe Patrick Munene aritie muthiani wa kiumia kithiru ari nterechia kanwa iruro thuritie mubunge wa tene wa ichigo kia Nithi Pet Kimereti ora arachwaga tigiti ya kiama kia Jubilee ya kurwirira ubunge bwa ichigo eku ya chuka gamba ng'ombe. Munene augite ati nyuma ya Petke kwaga tigiti ya kiama kia Jubilee tayari ibara niritie nwe na bawatanira ati akamugwata mbaru ontobra Petke augite n'urongo. Mukuru umwe weka nwendaririe nake negwe takakundikiria na mukuru tukamubira kwa ruto monekana agacererio wira mukuru itagwa Petke. Petke arambirie watu ngaguthapoti mbira na ukwa ruto nengerwe wira. Kambuge na gicunku maundu mau metagwa delusional. Muntu ageciria agetikia meciria mau make nimo uma. Mwiciria pato no agire no kumenya gutibo tuikarite thinegwe tukiariria maundu ta mau na maundu mau kwaria monthe ni morongo bithagwa ni life member wa Jubilee Party na mbithagirwa ngirumira maundu monthe maria ma president uria twendete muno witagwa Uhuru Muigai Kenyatta. Nkuruki Petke nareganite na rwaria rwa Munene ati iwaziri Munya anenkanagira tigiti cha kiama kia Jubilee na ati tigiti enu ya nenkerwe masekirito gikimenyano. Muntu uria anenkanagira tigiti cia Jubilee guko ni Munya makuthi kwariria Petke aria kimagumoni kirito aria gitigania kara Petke arone irari weke musie. Munene wa Jubilee Party Linda etagwa Uhuru Kenyatta, Secretary General etagwa Kioni na ukathie structure ya Jubilee iria rutha nominations guti bantu ukethira letwa ria Mheshimiwa Munya ugu ukumuthungiria mheshimu tiga kuthungiria muntu kuria atire. Petke ariuga na kuona ntaka Munene aomba kuigwa nwe aruthite akaunti ya urongo ya Facebook ira yandikitwe ntumiri yonanigia taka Petke ataganirwa ikwaga tigiti ya kiama eku kia Jubilee rwaria rura rwamenagiria Rais Uhuru Kenyatta na mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga. We upato ni mwana tako kuwatanira Nteto inu ciaritwe kou na ntishikana mwekarite nthi bamwe mwabanga njikana niwe wandikire kana ni ungi wandikire lakini maundu mau mandikirwe mari morongo na nimo nkuona wikinyiriria kwa ni aibu mheshimiwa kwa riorongo ni aibu mheshimiwa kuandika Facebook urongo. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. MCA wa Ntima West Paul Bagine na urete thirikari ya county tigire ni gutumira mbia cionthe inenkanagirwa ni thirikari enene kurigeria icoko kairekererwa ngirwa kigina nongerete mirandi ire yambiritwe ibatere kurikirwa kagita karia gatigarite na gutimbeca cia mungi ibatere gutumira kuringa campaign ibaya manerete ngwatanio ya Azimio ni mutaratara uri gutumira kuthura munini wa Raila Odinga kiugaga engi makathamira Kenya Kwanza muthiri Murioki na gutariria akiereka gitakaria akunenganira mbimbithi mono itire boda nikenda beta driving school. MC wa Ntima West no Bagine no thirikari county Meru na kinyira nene tigira kagita gaka iba kuthirikire mirandi iria bambiritie project cia thirikari yetu iria twakurukirie especially ile ibati kuthithwa che mwaka jojo 2021 Imwe irio eje tukubonenkera training ya bonda inkuromba thirikari project inge chionde ichithithwe nonto wananchi kira bakwenda ikuitirwa ngugi kati wantu betu iretho i county government iretho i project ya national government siasa igatoka mata turega gwitira antu betu ngugi amna bubu agwana mwanga mbeca citumika bwega na mbeca cia witina mbere itibiri gutumika siasene mbeca iria ciekirike budget cia gwitira antu ngugi igatonyithwa siasene tukona antu betu igatumira kuja kuringa campaign igatumira kuja kumathira antu ichitumira gwitira wananchi ngo
kugi ngurukibagine na oroterete nkuchaniria ikonekana ke munganiro kisiasa Azimio One Kenya araugite mtuja Kalonzo atebiri kureta chunkunwe indi kuguru kwao ni kona beriganwa ni kenebere rutere rwa Kenya Kwanza. Kalonzo na running mate magita jaire teu na vice what president na ndio tukwana ikujukia Kenya bariti yani we the interview lakini buje ura bukugita atia bukwenda kuthura bare ibage stress bambire kuja geto tu ke unda bonde kateu ore ndo butoko memutua nejere ngavana mutu bukome nejere ngavana kingi butoko meno akweja na ndinya Kalonzo ibejete nabo bange na ingwetekia tariki kenda rokere mono mbere tha inya tuketha tugikia Daktari William Samoei Ruto State House. Ibu kwata nani? Na bogi kia Ruto nani ya Antima West ikieni Paulo Moria. Sawa. Nkiripotera Weru TV Betamuthuri Muriuki. MC wa Koronto Millicent Mogana na uretie anto matigie kuthungiria siasa kire migambo iria arutire Jumamosi ndiru ati JB Muturi niwe agatwikithwa munini wa Rais wa Ruto baria kuga ino yari njira yawe ya kuona nina kumugwata mbaru ta mutongoria wa kiama kiria we arikia DP nongerete ati atina dina na seneta wa Darakanidi twekithure kindiki indiwe kende kithagia ake Muturi atigatigwe mbeboni Kenya Kwanza yayukia wathani Paul Wakabithi na gutariria nkuruki. Morgan, DP, Ikaborio kana watimbaru MC wa Koronto Mheshimiwa Millicent Mogana na orankurukia kurora giteke MC wa wadia mukothima. Aramugana kiaria kanukitiro ariete atiko watambaru endekithirira seneta kindiki gutwika munini wa Rais William Ruto. Arirandara endosire munene wa kiama giakwa Honorable Justin Muturi tika ndararwagana kindiki endorsement yeto ikwegwa kindiki ari number 2 ari number 1 kujukua list ni autweka number 2 in the country kwa ogunio tandena munene wakwa ari kwa Kenya Kwanza and His Excellency Ruto inkwenda kuga inde endosire Muturi na inko mwendo sikaere aegwa are agu thani ni yakuga kende kyakeyokia deputy president party leader wakwa nwe Ruto amoyokie atweke nwe na gantu gake kendo tukiromba into wa kendeke tukaromba into kwa Muturi mukothima wadie bwe Tharakanithi wadie bwa Kenya tobwe akiuga tigathi agakiuga tena bangi bakari batharaka kwa Tambaru Professor Kindiki ende na ikagira mutongoria wa kiama gyake kya DP to JB Muturi opinion yakwa ikuga ingo support deputy president nato yokerie mwana wetu ratwendete Kindiki na akeyokia Kindiki are deputy president nato yokerie Muturi nwe enda komwa minister enda komwa attorney general enda kinya komochokia speaker enu arare bunga mwana wetu Kindiki onegete na party leader wakwa nwe onegento gwagu kendorera ana beto bakayukia ite wega gwito kuona Kindiki tukathi gochwa into na ati tukomba gukinyira Justin Muturi tugachwa into maendeleo makayako mukothima ward bere ndirende kuthambira ndieno turi mithambira mwanka mwisho turi na support tugo support deputy president wetu Ruto atweka president ntogo support mwana wetu Kindiki atweka deputy president na inkwendo si mwana party leader wakwa Justin Muturi nuonegete gwagu methanie nu nene kendo manto meto ta akariba Tharakanithi momba Mogana nkurukina urete aringi siasa barabange gutigiri bakuringa kampeni cha kwende sera ende ticha kuruithania na kuminithania mugongo ibatige wetera warera muntu akaruthaga a small issue bakamberia gukapitalize neo wakapitalize na kuuga Mogana atiko bwe wego imbio kuruthira antu ba mukothima ward kabisa concentrate na kubera oyu imogana nani ndienda kubwira nkaburuthira 1 2 3 4 5 na nontongo support antu ababa ere inkomenya mantu agenda irande na cho cia roje cia barabara cia basari cia LVA kuru mantu ma cancer na diabetes na mbi na mantu ma employment inkomenya nkamona through Kindiki na through Muturi no ntobo kuona nkiba skuma beba ere kendo nkaomba kuretera antu betu intobira nkwanga nkiba promisaga gutire mbitie tari munyanya na umenye bo tie nonto muntu aragia antu ara kurungama na ara kugenda na uma no kaya kwegua ti Mogana
na Justin Muturi twana tutu ere tutatu twa supportwa imoturi ari kurare tutamuje na butamuje tutikiomba go supporteka anana rogamite MCA akurukitu kiama kia Muturi turi menya tio twitharaka na gatukuringa gituma mandate maretwe kana kiama giku kina masharti mariko abatia support go kiama giku kia NDP tio twe support mugana na twatoka twa support kindike no tie bantu bakorwa kindike atikora ma MCA mugana no akoroga ma MCA na mugana support kindike athokwe running mate na Justin Muturi tigatigwe nja ethiro ari gwagu aragia kuthambia thani yake nuntu ni ekumuonera gantu na nkimenyaga boyega mugana utiebua mba kwaria ndeto cia kindike inthuku na twi support kindike igana kwegana muthia thingatia baibatheretie bo batithura musibinde bakathura gitenge kansa mantu mare ago antu bakugwa turinge kura ke mesibi benana ya muro ite ikomana mbio nambetia nau kirona kambio mareni kirona kambio kirona mameni ndu bebera kanywa kamwe to bere thaino ntimo sibi timo sibi ndege ntokera kiriogo itobere muntu akaringwe na manifesto bao nkiripotera Weru TV kumantereche Tharaka bicho wa Paul Gwakabede Nteto ni shiengi ekundi kimwe kia youth rutererwa muthara kiria gigwita Kiraitu Defence Forces ni gikuria governor Kiraitu Murungi ukiririkana gugiukiria gitwire kumuringira ndebe na gitanagunika youth mama mariromba gucemania na kwaraniria na governor Kiraitu na kumuria kumaririkana da ino turi campaign ni kagitanio kau aithumani makuromba akenya kurumira thiri indino turi campaign na nkinyagia nyuma ya ithurano tabo Kevin Kimathi agutuira Kiu ni kundi kia ntu babaithi bakumenyekania Kiraitu Defence Force kuma muthara rungu rwa Grace Manyara baria ituritio bakiuria ngavana boleli arithoringire mwanya thai ni ontu ni kundi buru kiumaniti awe buru kimuete mbaru kuma siasa ne nthiru tutuera tu support bake paita wa Kiraitu Defence Forces kuma 2017 mwaka rware tutauruka na thaido rwarenge Kiraitu no gago kumemea kenge yana kentokera jeshi nwe kuwa jeshi ruwa onto Kiraitu bamuchandira kuma 2017 taiba kwendro konsindwa bweya pio baekeri ate na bakile la wanjera baitereta no tomorio kenda kura cheri ngore bute kwenda kuona ngwe babwe ndi secretary wa kundi kege Kiraitu Murungi Defence Force takibuthere 2017 twena Madam Grace na nyatha ina gatutwire ki ngabana no tutone na komba kuruta ngwe lakini batu kento tutina kyo mainya nto beto kuigwa itogoria tukinyete Madam Grace ketha kombe ka burur naone ngabana amwire batu twa ilelo ketha nyika mbasi keto kaorerwa na uniform tweta nara gwonde kabana ra twamukarakia na ikundi kiki Weru ne ubatu bwa thirikari ya county rungu rwa gavana Kiraitu wa dini oyo yake muthara batu muthara itoruteri ngwe chiriti muthara buruno ntoketha ngwe ikuruto nkorokie ngwe mirandi nkorokie 60 ithima ibyenji ithima kenda muthara nankenda kwira antu ba muthara nankenda kwira antu ba muthara bobo yambaira keke wandira chionza chindene Meru County muthara nyo ira ye nyambasari kwa wingi nyo ye riteringwe kwa wingi kanto babwiri kile la manto ya yau batu ende to wana chama batu toriari mno bo baba wita bagitho kwa Kiraitu bagiwa oti maendeleo abuthe muthara maendeleo itonete muthara ya mainge mno ya nto ya itia kailo tha githima gino maendeleo aita lanyiro kwena githima no wae nama wa thibitari ere kwena kwa munya guongwa githima gikuo ende batu atukwenda kwira kawira mwangasa owe kawira mwangasa otomba na ng'ang'i no tukirwene bongi bakuri cithaciokiri na thiri kunjwa ne atongoria buru Miscellaneous turenda kuringa kura cha thiri tutekwenda kura cha ndwa na kento kana kwenda kuwa kila mtu kutokana kwenda kuwa toe muthara Defence Forces turenda kuwa kinyonto ngenu yake akwenda akenda kura ko twamwe akanyarie
Oke nuoto mwa kanyarie lakini tukwere tariki kenda mweri wa 8 tweringira geito muronge kura na ekoloka mapema. Nkiripotera Weru TV kumatigania East mbita wa Kelvin Kimathi. Haone boto kurekeria Nteto cia Weru Thaa imwe ni wega nonto wakona kanya na nkinyagia kurumira Nteto cietu. Nteto cingine ona cia kinya Thaa 3:30 kwendere kagitaga kega inde tukathinwa kono nto nyumenda kingete kurasha ni mubango wa gikaro na county beta kwa Christine Wanjeru mwana nirio wetu mathithio utuko monde ni Purity Richard.